إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آده طهارتك لكي بابتك يقولون رواهة دكهم مهار أرغل में कुरिया में गिंदनी आदम के दरिंग फेम बोइमों एक बाके हम न बे طهارتك बेनों करूं आदि नाम सूफी के बावेत्ता इच्छकों वैफिनमा एक बाके हम न बे बोइमा बेहे गोतु आदे मी वाह कालगुन कुरी दरुस कवानी फशाफा आदे बकी साब कालगुन में वानी उट्टादाफ एगोतुं එමෙ ෆංගලෝනේ බයන් කර වාහතම තෙරේක වගද ජුමල් උලමා වලා තහාරති සූරි මා යුකල් ලහ්ම එගොතුම් ජනවාර්තෝගේ තෙරේ නාම් සෝෆේගේ බාවෙත්ත එච්චකම් ෆෙම්බොය ෆිනමා ඒ බාගේ මුන්න එච්චගේ තෝහිරු එච්චකම ගල්මරි වණි ඉජ්මා වඩා ගන්නාෆා අම්මා මා ලා යුකල් ලහ්මුහු කසිබායි වල් හුම්ර වගෛරහා ෆස්සහී අන්න සූරහා طاهر ආද මිමස්සල කෙල්මරි ඛිලාෆ ෆා මස්සලේ හිමාර නුවත මිනිකා එච්ච මිසාලක සිංගාය ෆද එච්ච ෆෙන්ගඩකො බොනි බුයිම නුවත ෆෙන් ඉනාය කොන්නත කම්බාරකො බොනි දැන් ඒක බාකි හුන්න එච්චන් ඒ තෝහිර එච්චතෝ නුවත නුන්තෝ ඉෆතක මොදෙ මෙදාල වන්නේ සහ ගොතකි ඒවස් සම තෝහිර එච්චකේ ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا ඒකුම් ෆෙනගේ තොහාරතක තොයරු කමක වසරෙන් නුකුරානේ වකේ ખાસක වර ගින ෆෙන් කමුගා වන මේ ෆෙනකේ ගින ෆෙනෙක් කමුගා වන أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس දැන් මිදාල වනි වර මදු ෆෙම් ෆොදේ මුට්ටා හිමාර නොවත වලු ජනවාරෙන් ඒගෙන් වයි ෆිනම දැන් ඒතිගේ වස් නොවත රාහ فذكام التغير وجنم دنيتي بين النقراش ودليل ذلك دنيا فبداولكم دليلك أن في حديثه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما كيفان سؤال دنونه فينا بهغتو أدي إتنا أن جنوار تكا أدي منكا فذتكتي إيجن بويما دين كهنتو كان تقران كيفان حديث فقران به إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ෆෙන් දෙ ගුල්ල වර ගින වෙච්ච කමුගා වානම දෙගේ හඩි නුවානේ මිතනුගම දෙ ගුල්ල ගවා කලුම කුරි දරුස්ස ගවාන බයන් කොෆ දෙ ගුල්ලේ ගෑගණක 300 ලීටර් වර්ග ෆෙන් ඒ මුෂකා අදි මුෂක හතර ප්‍රෝබ පුන්න වරුග ෆොට්ටක එලේ වරුග ෆෙන් කමෙල් වරි විදාලු වනි ගෑගණක 300 ලීටර් වර්ග ෆෙන් ඒ වර ෆෙන් ගින වෙච්ච නම ඒක අසර නුකුරාන හෙනස් මාදු ෆෙම් ෆොදෙන් නම දෙන් ඒත තෝහාරතු බේ නුකුරමයි මෙරි මිදාඩු රාද මේ මෙරින් මෙතුක ඛිලාෆොන් නමස්සලේ බෙන් මෙරි මෙගොත බස්රාජෝ කරමාන බෙල් මෙරි රාජෝ කරවණි ඒ හැම තෝහිරු ෆෙනක ගොතක දෙන් ඒ ෆොම් යන්නේ බුලදුගේ හුකුමා බෙහෙ ගොතන ත බුලා එච්චකුම් ෆෙම් බොය ෆෙනම බාකේ හුන්න ෆෙනුගේ හුකුමා බෙහෙ ගොතෝ මිසාලක කම්වාර කනෝත තට්ටකන් එච්චකන් එලීම බුලා ඒගෙන් මේ ෆෙම් බොනි දැන් ඒ ෆෙම් ඒ බාගේ හුන්න ෆෙම් බේනු කුරුමා බෙහෙගොතු අද මේකම් බෙගොතු වාරදන් ආස්වා හදීස් කවන්නේ ඉන්හා ලයිසත් බිනජස් ඒ නජස් එච්චනෝනේ ඉන්නමා හිය මින තවාෆීන අලයිකුම් අත්තවාෆාත් ඒ තෙබෑම ගාත බදේ නෙකුම උලේ එච්චකේ බොලදකි තෙෆාන් සිෆ කුරුවාෆා වනි ખાදිමුන් ෆද ખાදිමුන් නකේස් ගේ බදේ නුකුම එහෙන් උලේ බයි තෙෆාන් හදීස් කුරුමනේ බොලදකේ විසෙගොත උලේ එච්චකමුග දැන් මෙනුකුත ගලගුණ කොම්මස් වරකයි බජේ තෆ්සීර් කොල්ලම් බුලා නජිහක වේතෝ නොත නොතෝ අද මි හදීස් කම බයන් කරන්නේ බුලදුගේ කුළුගේ වාග නොත බුලදුගේ දොදුගේ වුණ තෙක්කමුගේ වාහක ඒ නජිස් එච්ච නෝනේ සොරියකොම් මි හදීස් කාස්ෆා වනේ එබ්බස් හාලගේ බුලදුගේ කුඩකම් දාතකේ නොත ඒ ගෙහුණ නජිස් තකේතිගේ වාහක නෝ මි හදීස් කාස්ෆා මෙවනි අද එයා බේගොතු සිල්මරි බහුස් කරවා ෆාවේ ඒක සහ බස් ෆොඩකී අද ජම්මුල් රුයල්මරි බොර වඩාගෙන ෆගතුගා බුලදුගේ නජිහකී හම
najihe donnanje hene tanegge echen hure etanuga namaz koffinama emihege namaz sohhanuwan hashigadu gejje nama hashigadu mutohir wegen daane e najis firwadan chefada najihe ei me hadisakon jumhur elmerin dekawada gannaawatuga dalilen nulibe bulalaki ei najis eche nunkamu ada mimahaka tafsir kuranje e sababaki mi zamanuga okin khasuko mivete deganaka bissaka tiriyaka haruga europuga ves adi europuga mujtamauga ekam feturigen gos miedu muli duniyege islam mujtamauga kega gengule eki bawatuge doni sufa sufia adi janamartugo terega bula warang aammafawan europuga vejyamu kuttaaki mi segota warang aammaccha nige fansas warka harukone europuge mujtamauga gege terega bula nuata kutta genguluke aamu kamenno emihum etakete gengulennyamu gege beeruga wakin geet fadatane hadafa esurume etanuga baatipani enas Europe mujtamauga bay badaltauga mistakunge visnuma fikuranga badaltauga de hakkutauge namuga kurawunu ekeki masekketauge sababu medu etantanuga bulada kuttaaki waragina hakkuta libe taketi egotum bay kauntauga passport hadaage nota warta mudadun libe gotak semuri hadafa mi janawartaka emme gege aidage memberen hen emihun itaketi gengule eme muslimun nan amurege me jumda butekka huriha haywana kabis oga teribe alada eguta amal kuruma adi angenaka abegutum hadis ka asfa wani geega bulade bandukoge e maruwanden gengulnima emiha ko narakya veddevun kom gonota ekamuga waiduge bas e anha miha behegotum asfa wani eme mi islam denuga barulu wafa kame januar takam ogatere unhenas mi zamanuga mikam mikurahe geetere baddage hataru fas bula insanu dirule tantanuga insanu ulehe geege goti terega itura hama geege mihun dirule tanuga badigeya sitting room kotariya mihuriya tanega gengulumaki mi islami fikura visnuma birette kame mi argume Europe ke mujtamau kankan kopi kura hai mule duniya bes ek sababun fetrifawa kame eme Europe ga kuttaye ki wakin khas sobat ek gota train ko gengule chehne sargol me muslimun ei najis echekkamuga qabul korate islam mujtamau ga ekamuga hudda nonnati hina mi hun genguleni bula eme ma mi gota bula gengulumaki ek sababun wara kina guna badines feturigenda sababe ade esormennaki tabiyata mizaja insanu tafatu bay emege sabun fetore bay badita rajyaga sebahuri aamu badita egutumar nurakka tari badye seburi boladu ke sabun feture den egutu gengule mihun bay mihun ki hama vaccine jahage bula doctor gengos ken egutu gengule mihun enas islam denuga januar ogate rumuge wahaka asfagar meguta gengule kannum amure fawani ade fagirunna miskinunna kaandiruma mikan kam islam men waram podam barolu wafawe ade januarta koga terumus barolu wafawe henas migota geeterega mitaketi gengulumaki ei islam dinuge mota sahabi bekodum e januarta kam koga tere alada ulunga mulin tafatu kame e bekadum beru terega gengulu fi januarta adi wakin khasago kutta geetere noddo begotum sariha nasutange boreas adi malaka bekanu efada tanaka nonnana kamuga sari hadis toga asfawe adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu ga sefada hadisa ekade faanus medwerivi gotum ekade faanu ge galor kologa egota kuda kutta bade odu doswar wajibirige faanu vedewada nugenne ekade faana faum fenewada genna ve kutta gege tere ekade faana kutta nerede efade tan tohar ko ekade faanu angawa fawe em hukumat badar islam shariatuga bolada kuttaya waram boda faro koram wafawe henas mitanu ebbes janawaraki efada genguluma ekashigemwa janawarenno adi kuttame sebori sahabe bekum zamanuga hudda devwafa bay kankamuga beenu koroma egotum mihunge danuta bedhettuma badu janawaras danugawa eki naam sufuga bawattaka hamala difanati
sahabe bekadunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudda debba fa esa portaga kutta gengulo henes kuttaage ulaki waran najis secche e wahaka mifatuga ves bayamegen e baade den efo vidal wadenu yashqu taharruz minna fil ghalib den vidal woni bulaluge e kulu nota tekka ei najihekkamuga islam sharituga dabwa fa noni ei wara dati echke mistakunna egen durhelivuma boladake geetere bade hen ule echkamuga waati falaw qulna bi najasati su'riha wa wujub ghusl al ashya lakana fi dhalika mashaqqa harume ei najihekkamuga bonafina adi bula gete duluge tekkan echka jehun e donnam bonam janama e begendane wara dati undagu kamakashe wa hiya marfu'atun an hadhihi al umma bi ummatun bani dati undagu kam filla de bafe amma surul kalbi fa innahu najis den efo bidalu wani kuttage kulaki ei najiheke wakadhalika al khanazir hame gotay uruge tekkamaki vis ei najiheke mi den emberen khilafe fawna masale barpoda bauskolo uruge tekkama behegoto henes kuttage dulugama tekkama behegotum elmerin ebbase wada gannawa kamengei ei najihekkamuga e sahih hadis to gas fawani abu hurairah radhiyallahu anhu ma ge arihum anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahuru inaya ahadikum idha walaga fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab mi riwayataki waragina lafsutakum warid ge gas fawa lafse egotum mi hadis gas fawani tebam tere mi hegge kambar ega kutta dula finama e den tohiru wegendane haifahar domunne ege tereng emme furtam faharu donnani belinne den mirivatu ge bay nafsto ge asfave emme faharu donnani belin komgas adi ege tereng effaharu dono asfave mi hadis mi foto ge bayan karoma fa mi hadisa ki mi gina ilmeri pure wada gannawadi lafsu ge gotum emme rangalu maana dehawa lafsukamga ilmeri bidaluwa hadisaki egotum hadis ka asfa mewani ula hunna biturab egetereng emme furtam faharu donnashe veli ade veli beenum kurumga hikmataki veli ge sababun eka hunna bay jarasimta filagen dati ade kuttage duluga ebahure ekpada jarasime e filagen nude veli fada nuata saaf tahar ko beenu kura madda beenu ko ke menumi ade meadu miharu miduswaru ebori hedi fadirasata bes mikama behegotum egotum veliga eki babatta ki miharu antibiotic hedumam bes beenu kura echen efada maddata veliga burima islam shariatu ga mikam mevani ma kurin angawafa emma rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwasfaru ga sahabi bekadu zamanuga kuttaye kibes egota mistakum diri ule sarahatuga uleche adi mizamanunga bes madina ge sarahatuga algolume deke adi saudi arabia ge sarahatuga bes kuttata ule rashterega emima mihun ule sarahatuga miharos kuttaye ki hama war gina uleche emihago eche kut kambare bahattafa waneko peruga bahattafa huttamus kuttaye ngas egen fem boyma ke ekeshegen wakame ehada tuga mihaku wudu kuruma nota taharatuga efene beermen nukureven egawa fen ukala fa furtam fa wedin e saaf kurma fa hoden haifahar donnan jehe efahuga eche tohir wegen edani wa amma al-khinzir فلنجاسته وخبثه وغزارته قال الله تعالى فإنه رجس دمي وربنا خلاف المسألة إن الله تعالى وحي قرباني أورا به قتمس فإنه رجس هم وريا علمين إبس ودا كنا أورو مس كيوما كي أي حرام كم كمكا إكما مدو إبس دمر خلاف ودا كنا فإنه رجس أي هدي مردار رجك هم أورو كطبيعة bala iruga fenigen daana uraki waran haditanta ulecche ege kewma kimes wara najis hadi etches kha etche em islam shariatuga uru mana korba fane bayem mer dekmada gannamani kuttaya giyas kuffa kuttaya eggota uruge tekkama kinota uruge duluge honna tekkama ki kulaki ei najis kamuga mifatu kumwalde sekota bidalu nenes warak genen rajo korba mi hukuma ki
kuttaye khas hukum kamu e algonde goto mi hukum ga boda borweni ei kutta be goto waragena hadis ta warjogen asfa ve henes ura be goto e gotan asfa noe henes uru mahaki haram ecce keyum haram ecce ega aswaragena guna badita hunna ecce henes uruge kulanu be goto no to uruge doluge hona tekkama be goto mifade sah hadisega warjogen asfa noe ehmema ehuriya kam mus durhelumaki emme safta herugai adi emme rangalugai henes mihum mekan kama be goto meri figu fattoga me bayan korona bay fahara me padak kandatta meduru eda misalaka mihe ko alunga suwal kurani timanna beru gome uleneko nus visna utta kutta nas timannage ajje he hisabu kaariga as uttuni timannage ai kutta ge gaga hekun ehadatuga ei haram kometta not enage ai haifaharu me padan donnan jehene to no tanunto ade egota kutta ge gaga mihe ajje humaki muslimaka kishiyuma kamennu ehnas jehich haalategga balanjehe kamaki ege hashiganduge tekkame horitono antanetto tekkame netiyaka egotan haifahar donna kannu jehene ehnas ege kulaki efadan donnan jehich kamuga wati kutta ge gaga alleberuga tekkame horejjana onotege kulu faaba horejjana me haltuga ay donnam wan haifahar furtan faru veni adi ane hafahar donnani එමෙහෙම ෆේනුන් දොන්නාන එමෙ මේගොත දෝමකි එයි රංගල ගොතකි කුත්තාගේ කුලකි එයි නජිහෙක් කමුගා වාතේ අදී නජිස් බාවත්තෝගේ තරින් ඉස්ලාමි ශරීයතුගා එම්මෙ බොඩ තෝයර් කුරුම අංගවාෆාවා බාවතකි වෙස්සෙයි එහෙම නජිහ බදා හරුගා එම්මෙ නුරක්කාතරි එම්මෙ හඩි එච්චකි වෙස් කුත්තාගේ දුදුම් එෆාබා කුළු එමෙ මිකම් අරුගුණාම අනෙක්කා වෙස් තකරාරු කොල්ලානම් ಯೂರೋಪುಗ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಕುತ್ತಾಯಕಿ ವೆಸ್ ವರಂ ಇಜ್ಜತ ಕದರು ದೀಗೆಂಗೆಂ ಗುಳೆಚ್ಚೆ ಎಮ್ಮೆ ಎಮೆಹುಗೆ tere ಮಿಲಿಯನರು ಮರುವೆಗೆ ನೆಬೋರಿ ವಸಿಹೆ ಕೊಫ್ಫ ಕುತ್ತಾ ಎಮಿಹ ಅವಳನು ಗೇಗ ಇಜ್ಜತುಗ ಕಾರುಗ ಗೆಂಗುಳುಮ ವಸಿಯತು ನಿಬೆ ಫರಾತಕಿ ಕುತ್ತಾಗಮುಗ ಹದಾಫ ಯೂರೋಪುಗ ಎಬೋರಿ ಗೆಂಗುಳೆ ಎಮಿಮ ಎಗುತ್ತ ಗೆಂಗುಳೆಚ್ಚೆ ಅದಿ ಬೈ ಗಮ್ತೌಗ ಮೆಹರ್ ದತುರು ಪುರಾರ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೀಗೆಂ ಹಮ ಫ್ಲೈಟ್ ತಕಂ ಅರುವಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಅರುವಾ ತನುಗ ಬ್ಯಾತಿಬ್ಬಾಗೆ ಜನವಾರ ತಂ ಎಗುತ ಗೆಂಗುಳೆ ಆದೆ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಯತುಗ ಜನವಾರ ತಕ ಓಗಾತೆ ರುಮ ಅಳಾದುಮ ಅಮರ್ಕುರಂ ವಾಫಾ ವಾಯರು ekama fushura kame miminwara kannun islami shariatuga janawar taka behegotun asfawani ehna sesormen aniyanu kuruma adi dati befawa wagutuga kandinuma baduha hun befawa haltuga esormen kandinuma fendinuma mi islami shariatuga barulu wafa kame egotun hadisage asfawani far kuttai වඩෙක්ගේ වශයෙන් එඹුරිනි වර බොඩ ෆෙම්බුවාගනේ දැන් එවකුතු ඒ මන්සර් ෆෙනුන් මීහකු එමීහකු ඒ කුත්තය ෆෙන්දනම අල්ලාහ් තාලා එමෙහෙක්ගේ ෆාෆ ෆුස්සෙවිකමුක එම් ජුම්ලකුතේ ඉස්ලාමී ශරියතු ගවනි මිකකම බාර අලුමා ෆහනස් පුරිමි බයන් කුලේ ගේගේ තෙරේගා ආයිලාගේ හන් අෆරාදු උලේ ගොත මෙපද ජනවාර්තක් කිංගුල්මකී එකශිගම්වා කමෙන්නු අදි ඒ ඉස්ලාමී මෆහූමා උලින් ඛිලාෆු තෆාතු කමෙන් then يفهم وان فتاف وان الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل بيان قرباني كموارو کے بابتا اد کموارے متنگامی بیان قرانی فین එළම බේනු කරා කොම්මෙච්ච මේ බාල්දිය කමුගාවිස් තට්ටෙක් කමුගාවිස් اد එනුනස් එෆද කොම්මෙ එච්ච එල්මරි මේ බයන් කරවන්නේ කම්වාරු ගේ ගොතුක then فبدالواني هي الأويل التي يحفظ فيه الماء وغيره أي فين علومتك كانوا تفدهن إتشن علوم بينهم كرا تكتش كانت من الحديد أو من غيره أي دعانو هدافع بيس هذا إنهم إتشكو هدافع بيس مثلا كا لقودين بس وردان بالدي هدافع يزمانو كا بالدي تن هدافع لقودين بس هذا مزمانو كا إم جنا هدافع واني بلاستيكو هذا تدوك إكي باوت تبينهم كوكين إكي كيميكال تبينهم كوكين مزمانو كا مفدا باوت تن هدافع هنني والأصل فيه الإباحة em vidalwani mege huriha bawatagis aslaki ei muddechke beenu kurma dem bayan kor huwa khalaqa lakum ma fil ardi jamia Allah taala wal tebamul taga duniya ga waha icche labwafe haram kurma fawache fiyawa emma mitanuga bayan korum me masakka kurani ilmerin taharatuga mifada echchaka fen alagen beenu kurma hukumaki kobato ehni rana rihige kamwartauga nota tashitauga keum islami shariatuga wani nahi koram wafa
الفرطة مسألة وتكم يداروني استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة إما طهارتك رنا رهيج كمبارت بين كرمك حكمك كباهي يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباح إما طاهر مباح مدة كم كيوم بيمك بين كرمدان تتك بتوك كمبار بتوك ولو كانت سمينة لبقائها الأصل وهو الإباحة أي كتم أقبل تتك كمغابيس إيغا كبدان ما عدا آنية الذهب والفضة هنا صح حديث كأسفا وني تباميهن نقاش رانا رهن هدافا و تشتوغا فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة إذا باوتوغ تشيغا كيوم رانا رهن هدافا تشيغا كيومكي أي حرام كمك دون سائر الاستعمال دين يفهمي بيان قرن بفتا قولي واهكا أي එහෙන් කම්කමක බේනු කර මෙහර හදීස් කමති කියම් බොම බේනු නොකරාශ එහෙම වෙච්චාම මීහකු ගේක තියර මිහිරි රිහින් අදාෆාවා එච්ච ඒති කිහිනෙත්තෝ වාණි බේනු කුරන් තහාරතුක මේ කුමා බේවත මෙරි මේ බහුස් කරපණ දැන් විදාලු වණි බයින් මෙරෙන් දෙක වණි ඒ හොද්දෙච්ච කමක මස්සද නෙක්කම ගේක බොදු කරමු දැන් විදාලු වණි හදීස් කාස් වණි ලා තෂරබු ෆී ආනiyati الذهب والفضة තබාමිහුම් එබ්බසෙච්ච නොබෝෂේ රානා රිහි කම්වර්තවක ولا تأكلوا في صحافها هذه ين هدافها وتشتوغ استيبان من النقاشة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أي إبامي هن نتكا إبهي كافر نتكا دنيا جوا تكتش إيجا مانك إفادة زينة تري إتشسون كيوم مسلمون كنوه رنا رين هدافها وري تشتكون كابو يدمك مسلمون ودك من نونه أي كافر نتكا دبا فوا زينتك ولكم في الآخرة هذه آخرتك تبامي هن نتكا وا إتشكم الإسلام شريعتك نهي كروا فمقت بيان كروا هتاكت مثالك دي فيرهن نفشوي فيرا دين فيرهن نمسك رانم هدافا وايتس بينو كرون نهي كروا فامو هم اگوتا كيوم بومغا مفدا تشتا بينو كرون إسلام شريعتك نهي كروا فامو ميغا ميهكو سوال فيدان ميكان كما كيمي كافرون මුද්දකන් තත්තන් හේ මිගොත බයන් කරවා ෆවාති එමිහුන්න එකන් කන් කුරීම ෆාෆේ මුදිබේනේ නු ඒ නොස්තමෙක මුරාදකේ කාෆිරුන් නබස් එමිහුන් නමාදු නොකරාති රෝද නොයිෆාති අද ඉස්ලාම් ශරීයත හරාම් කරවා කම කුරාති එමිහුන් නේගෙන් ෆාෆා ඉතුරු මුන්දාන එමි කාෆිරුන්ගේ කන්තත්තන් අල්ලාහ් තාලා නියා කරවා ෆාවතකේ එමිහුන් ශිරුකු කොෆාවාති එමිහුන් කරා බස් හේව අමල කබූල් නොකරවෙ එහෙම මිසක කාෆිර රෝදයිෆි එමි ගරෝද කබූල් නොකරවෙ එයි එමිහකු අල්ලාහ් ඊමාන් වාති අදි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියා ඉස්ලාම් දීන වදෆානුවා එහෙනස් එමිහුන් රෝද නොයිෆාත එකම අදාබ් දෙබේ එම් කාෆිරුන්න ගියාමතු සවාල් කරේ මා සලකකුම් ෆී සෆර් එමිහුන් බයන් කරන තෙමන නොමේ නමාත් කුරා මිහුන් ගෙතරේ දැන් එම්මෙ ෆොන් එමිහුන් බයන් කරනි තිමම් මීමේ ගියාමත් වස් ඉන්කාර කුරා බයික් කමුග එහෙම මේ කාෆිරුගේ වාහකම් ඒ ආයත ඉංගේ එහෙනස් ඒගේ බාදේ මුස්ලිමුන් බස් එමිහුන්න ඒ සිෆාගේ බෑරි වණම නරකය වන්න ජීදා සබ්බන්ගේ නමාදුන කුරුමකි ඒ මිහා දීරුම් බේරවගේ උස්තානකම ඒ හුකුම අද මිෆතුක තෆ්සීරුකුම් අන්නාන හුකුම් එකස් කාෆිරුක නමාදුන කුරාතිබ් සෙමිහගේ ෆාෆා ඉතුරුගෙන්දා රෝදන ඉෆාත් සමෙකුත එමිහුන් රණු හදාෆාවා තකෙත් එමිහගේ උතරේ ෆිරහෙන පලාෆින මෙමෙගේ ෆාෆා ඉතුරුගෙන්දා हमें तरना रही कम्बार वेणु को किस फाफे मुस्लिमुन नबिस फाफे आदि काफिर नस फाफे एमी हूं दीन कबूल कराती इस्लामी शरीयत कबूल कराती इस्लाम दीन नवन्नाती ला इलाहा इल्लल्लाह नुकियाती एमी हूं कि बे अमल त कबूल नुकुरे एमी मा ehnas एमी हूं कोरा मिफद कंतत तकन एमी हुन्ना फाफ हक्वे गिंदान एमी मी तागा मी बय मन कर फन एमी हुन्ना बा तकिच्चे दुनिया का आदि तेबे मुन्ना उखरवी हयातुका मुस्लिमुन्ना आखिरतुका वातक चेग माने की स्वर्गेगा मुस्लिमुन्ना गेनेवे खंबारतुका आदि तश्ता मुन्नानी एफदेइने وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم حديث كاسفا وني ميهكو رانا رهين هدافا و ميهكو رهين هدافا و اتشكم فيم بويفن ونوت اتش بويفنم ඒක සබබුන් ඒනාගේ බඬුගා නරකාගා අලිෆාම් කෙකකකේ මුන්නාන මී මර ගොඩ නහි කරමවා ෆවා කම
muslimu ke bes hadaga rana arihin hadafa wa ichega fen boygen nuata ifade iche boygen nuwa فهذا نص على تحريم الأكل والشرب بدون سائر الاستعمال لما فتوك مؤلف بره ودا غنواني එම කෙයුම් වීමකේ හරාම් කරවවා කමකේ එනස් එපද حالت දිමාවි මුස්තජගේ දායර කාෆරගේ දායර මෙරි ෆෙන් අලාෆා එපදෙච්චක ඒ ගෙච්චක මුදු කුරවිදානතෝ නුවත නුන්තෝ මේ එබෙෆල බවුස් කරවවා මස්තලාද මේ ගෙම් රක්කාතරි ගොතකි ඒ බේනු නුකුරුම් මිෆතුක මොල්ලේ වරවඩන්නේ මුද්දකම කමුග එනස් ඒ ගෙම් රක්කාතරි ගොතකි බේනු නුකුරුම් فدل على جواز استعماله في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو الممهد بالذهب والفضة دنگف විදාලවනි මීග මනා කරවවා මනා කරවම් ඒ මනා විසාගක ෆෙම්බොම් ඒ මනා කරවවා එවනි خالص රංකම ගාවිස් නුවත ගිරටි කොෆාවිස් රණ අරිහෙන් ගිරටි කොෆාවිස් ඒ හුකුම් හිඟාගන්නේ ඒ මනා කමකේ එගෙන් එච්ච බොයිමකි أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة adi hame gotan ega rana rihin mimmare murikam gamis e beenon nukurume ei rangalu gotake den efo vidalu wani ihu zamanu wa quran kamen ei kamwaren halaku wima ege halaku wa tankolu me hadani ranu wa tarihin amu gote garihin hada fawre e gota efada ecche beenu kurumaki ei konkala kametto den mikanuga hukume goton me bayan korwani ei ranun hadafa wachchenama ebbes hadega beenu kurun huddavegen misalaka tatte talandi mi hadisa wani kurin hingafa sahabekon zamanu ge mi hukum e bayan korani sahabekon zamanu ge tatte talangos ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ge akedefan hette goteki tatten hada kuima ege ulaganu gotu beenu korevvi rihin hadafe bole eme e hukum mitanu ge mi bayan korani efadan wanama ifada ecche beenu kurmaki ei hudda minbareke ade kurmis bayan kore mige tere komme hukumake algolmenge derilomuga komme he meduvere vedana kamen no enes dini ilmu hasil korani faharuga daturek gamati ganota ehen gawmaka algolmenna sagafatu gotun tafatu bayge gata dar mifada kamen ngafiya mige hukum denegatuma ekam kama behegotun bardufa hadista nuata masada engifa wi algolmenna amal qur'an go engen dan adi mehsa balgon metuge darus kurkollanam eratu korpiyamu ramadan moge kurin adi mi fotuge ed darus kuriye dan efa ramadan moge tawal tawar poda tafatu moge dan te ramadan hammi darus medu kadadan ehenas dengun haftaga eratu korpiyamu taharatu galgon menna kiyunu emme ina membaraka mi fotu kiyafa denge folgon me ramadan ma muttal fo eratu korbe ida fo anekawas mi darus fashana duak allah taala min faada wa ilmu debum وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك